Ka jingelang jong kisur kipat ba na keleng gari khasi ka blalong hamolai ha ka khatsan terik unai lur arajar apuai kala rai wan thau no ya kasur upa nyotrep banyakhun na ka benda kamat bayade bat ka jing sha siat uba cheers thank you ha ka ni ka jingelang balawan poi kinong yelam na kisur na keleng kala rai ru ban ai da ka jing tho shau menteri rang ba ka jela ban pin sngau ya ka jing dawa jong ki kani ka jing kenduk lang ka jungi mentasi ka ba khatsan terik unai bakhnai arjar apuai ya ko ilambun isur lagi distrik Bokher Ilawan man agi kerjaan ya kasur jong inong mulai ke nga hangni jiksya ngawan kum urang ba sinong banlong Sherman nang ta kani jigalang bolong apa sinong ngam supoi berkat dengan saji ban Sherman jong di kasur jong di yotrap ke dagoi kasur baru ki bawan hakni ke jingalang mentaksi ki lapan remjur ya ke jinja baca khat lai tarik halo siap peniap usman ya iba cheers thank you bye bye play but kawai ya jingdawa ka bakat sur kino mulai karawa long body suspend immediately ya ki kulit ki involve atau ka plan killings kene sur ka pemerintah kasiro ya keren keribat ne batnya sepenher yang ke city syaki pun keribat baik ya jadi ka kam berkunjung syah chief minister jong government of Meghalaya kimat ko ikran nak dipikir kalong baik baru diberi kipen pau baik ye representative sebagai district repair kipen pau baik yang ke Sokhia alor ke syah penyam Usman jong ikut semua jong nakapur syapur buat Berpawe terkasur bagim kuah bakatani dan nangja infusion. Nata kada ni form yang terkasur untuk beri yotrep kelong banyada na ini kijing jasa dia pelap ikut samna jadi hak kuat benangwan. But kijing program kelong baik halo kijing lek yap ya view belon pai sekelanti kepada dan dari kebaca kelong kijing jak susi but se kajing yap jumpa series kadai kajing keku na minta keberi yotrep ni bermana ya kajing teli jong baro di pai ba nong song silong keberi yotrep ni hangni ngim dan sing balang baro ide isur jong yotrep ngim simjiet ya kinu di sing balang ni bat kibawan hangni baro kai ide ki Sokhia nam ta gari cai keberi nam ta imlang salam bat nak benta ikun samla banyada yang kalau itu